Isi? Si Soy mo na oh? Kinamilagruhan, kinaning kamot o trabaho ang hinampat. Soy! Soy! Kana, Soy! Adyo kay kakugi ka. Kugi lagi, Soy. What sa kariyo, Soy ba? Nako'y tujo ni mo, Soy. Bisan pag di ka mo ingon, Soy, nahibaw na kong sa imong tujo. Mangutang ka, no? Ise, mananagna na kay karon, Soy, no? Kining, hala na, Soy ba? Pangonsumor ko, Soy. Kaya mo na malungag atong bay. Ano ba kay? Bayaran lagi ajo kag bayaran ko jang hapon mo bayaran ko ina. Bayaran man ko ina ingon boseng. Jamul ito ilim nun soy, hala na soy. Nahala sige na laman. Bayaran man kagod nimo jang hapon. Kinasyuran ka na soy. Bayaran lang jang hapon, ha? More pa soy, ha? More pa. Nahala sige soy, mao man kagod lagi laman jang hapon. Manong jang hapon man. Karon kay jamul ay malungag atong bahay, hala na. Hala na soy. Labay apuraduha tawanan hala sige ta na. 5 minutes later. Samay ay imong utangon, baskog soy kay mo patad pa kog sweltres. Doon ako listahan ari soy para mausara nimo soy. Jesus Maria Santissima Panabange. Ni ana po ning listahan nga magahilanat soy. Adto naman lagi kagoo ana soy. Mor pa soy ahang abasaran ang hapon soy. Mor pa soy. O mao na ri tanan soy. 150 total tanan ini soy. Salamat juga ajo ini soy ha. Balik lang kung jang hapon soy ang bayran ra ni soy. Magunsa nagkakuha ka soy no. Basta salamat juga ajo soy. Are na ko soy, di ko magdugay soy ha. Balik lang kung jang hapon. 6.5 hours later. Ajo. Soy, dira akong budget soy, kagadali ko soy. Ajo. Tigbak. Soy! Tigbak kuwang mo rin niya, 75 naman rin. Unsa naman ang kuwang, Soy? Nigtubo, sagbot, balik, Soy! Pinagpang kung ako ragsoy. Nahulat ang akong himaya. Sumaludo sa harap ng bandila, Kastila, kabang umaalipin sa alila. Sinakop ng puti ang mga kayumangge.